Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Furqan sekalian, nama saya Dina Kamilah Izati. Dan nama saya Syahira Naswa. Hari ini kami akan murojaah tasmi'ul Quran surat Al-Mulk dan surat Al-Qalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma raji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhir fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw jaharu bih innahu alimum bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Wa laqad kazzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yaqbid ma yumsikuhunna illa rahman
innahu bikulli syai'in basir. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwwin wa nufur. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Qul huwallazi yansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilam ma tashkurun. Qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima imma'in. Shadaqallahul azim. Sekarang giliran kamu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la'ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala hulukin azim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bima bil muhtadin. Fala tuti'il mukazzibin waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'in binamin manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da zalika zanim an kana zamalin wa banin. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin sanasimuhu alal hurtum. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah iz aqsamu la yasrimunnaha musbihin wala yastasnun. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun fa asbahat kassarim fatanadaw musbihin an yaghdu 'ala harasikum in kuntum sarimin fantalaqu wa hum yatakhafatun alla yadkhulannaha al-yawma 'alaikum miskin wa qadaw ala hardin qadirin. Falamma ra'awha qalu inna
inna ladallun bal nahnu mahrumun. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Asa rabbuna ayyubdilana khairan minha. Inna ila rabbina raghibun. Kadzalikal azab wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Ma lakum kaifa tahkumun. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Am lakum inna lakum fihi lama takhayyarun. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah. Am lakum aymanun alaina. Am lakum Aimanun nun alaina balighatun ila yaumil qiyamah. Inna lakum lama tahkumun. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Am lahum syuraka'u falyatu bi syurakaihim in kanu shadiqin. Yauma yukshafu an saki wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadis sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil hud idh nada wa huwa maghzum. Laula an tadarakahu ni'matum mir rabbihi lamubidha bil ara'i wa huwa mazmum. Fajtabahu faj'alahu minas salihin. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuslikunaka bi absarihim lamma sami'uz zikra wa yaquluna innahu lamajnun. Wa ma huwa illa dzikrun lil alamin. Shadaqallahul azim. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma jahilna wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu amma al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyimak hafalan kami. Saksikanlah terus ya Tasmi'ul Quran bersama-sama siswa-siswi SDT Al-Furqan setiap hari Kamis pukul 8 WIB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.